Kembote luzimpangi. Unu kiaki ngina vovila, bana bobo bankaka babo kilanga vo bizengi. Lunsila lemvu kadikizo langa termi ya kizengi ko. Kwa kukumputu, bobo kele bana bobo bizengi, lendi kota boloko. Monobuya manisa université ku Kinshasa, mu pédagogie appliquée et gestion informatique, peiza kwa kumputu, yavanga formation, mu kisase spécialisé mu pédagogie ya bana. Yempi ya longoka bana bobo. Kwa kuntangu zaka bakamba ngavo autisme. Bon, kone yema mingi na mingi kangina muvo vilava avako. Autisme na ye 3 niveaux. Niveau ya ntete, mwana, lendi vanga mamingi, meone ensa tulusa duso. Yanzole, lendi vanga ndambu ene ensa tulusa duso. Yantatu, nanga kalendi vanga mambuko, ye one ensa tulusa duso. Kwa ku, vuwele ku bisikulu biao, kunzonkanda zao, basa adapte enseignement kilivo bana bobo balongoka. Badianga bombote, bazingilanga bombote. Beto, kunsieto, tubabo kilanga vo bizengi, tangu zankaka kubazuba. Yembazi wele kunzo yoyo yubo kilanga vo nzonzambi. Kadi mono nzebi vo, tata nzambi wana mumono mungeye yebya bionsono. Kakenaka kamunzo yoyoko. Yewele lomba lemvo. Katu, tata nzambi mutima yemavanga katalanga. Muntu wo chibokila vo kizengi. Nanga kaka yange yekena. Mkulu wange yekena. Kadi monde spirituel nge kakuzebiko. Kiba mufidila mu eta yoyo. Yenge yandi uchikwa misa. Bona kibena. Malediction. Matondo yelusala Kembote.